Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khatsau Phra College Mairang, Lingba ka Library Committee, ha ka Jelang bat ka Rikasi Book Agency na Mokhar Shillong, ha ka Arpusau Tarik Unailur Arajar Arpusan, kala play ya ka Book Fair Arajar Arpusan, ha Auditorium Jongka College. Ya kani ka Book Fair Arajar Arpusan, kabanne Arsngi Kinti, kata ha ka Arpusau bat Arpusan Tarik Unailur Arajar Arpusan. La play do principal ka Khatsau Phra College u Dr. Bolnes Lingdo nung ha ka jeron lang kinong try ka Rikasi Book Agency na Shillong kinoy kay bat kisamla puli ka college. Ha kani kasi ka college kala yoru banyaram da ki kot puli ya kisamla puli BE ka bamla banyan. U principal ka college u Dr. Bolnes ulaithu ba ka college ka jukloru banyaram na kabenta ki tu kisamla puli ki badon jingduna ha kamen bat kisamla puli ki bawan na ki longyeng ki baduk bakardu. Ula kerparu ye ki school bat ki college bakin wan syakani ka book fair bat lada idon kamban penjalan. On beteng yakani ka book fair hadu ka arpun riutarek unailur arajar apsan na kabenta ka jingmentoy ki samla puli. U vice principal ka college u ba Bakir Phangwar u laong ka jingpelong yakani ka book fair ka long shibenta ban penrung ya ka jingso tenan ban puli kot ha ki samla puli kamtam hakani ka jok digital. Hingga warak kerang yang kini ke book fair nak bentar ke jungoy jongi di ki student ke jungi. Hoi kini ke book fair kam nomor tangi di ki student ke jungi. Nilai invite ru ya kiwe ki college, kiwe ki school, kam tam ki higher secondary bat ki college, baki nya don lang bat ni hai ni ski. Ya organize ya kini ke book fair ke jungi haki arski kata entah ski apusau bala chai apusan. Telai don kam badai ngilap next time chu adu arpundu turik kau mesti toding. Dia ada idan kam ngin lekam ta la empat dan kalam dan kam pada in pun kau nak lecai keski. Tinggi dah kerpat ya ki tu ki school ki bengila pha ya ka cici ki jungi makin sobha banwan mendalam wan ta skir lecai keski ka dan ini ke fair baru ski nado ke por si po beje ngin pli hado bandakut kata gambar hado sausan beje tinggi kerpat ya ki makin yawan kena makan long ke jumentoy nam tajuki ngatip ba idan ki bookstore ne bungi su buram chibuna pemairang jungi ngadon ki bookstore per de nyuma nomor ba jing bom yo ye ni ki kot ban supply mau ngi susu baki market ayo hat dan don bun ki kot kelompat don tinggal ya discuss about ni Rikasi Book Agency baju ya rap yang ini nak puas ban kondok lani organize hukum gini program bagaimana ya kikot jungki nang bakan long jungtoy kijungki ki kena kijungin makanya ka bakin cha du Shillong kindawan ta hang ni ro kalong jungtoy bakrau Malay Shillong sabai kalis sabai bam sabai di kanno kijunglot kijungki kenang ban ya rap ki kumpang organize sekali ka book fair hang ni nak benta jungtoy jung kena school kijungi di aku dia neski try free mana bagi don ya ka nakalian ke college ke jungi nggak ada lupa ke komiti ke bagi kat ka library committee mah ka bagi discuss ngai keren ke kami ke bagi lek na menta ke kena ke jungi dia yang mengorganize ke book fair na menta ke ini kena baru regidon ki special person kiba hiwi mana idon we kena kiba kerteng pida ni pidai di kena sekolah nado kelas 11 dan 12 dia pas ni mentai dan ka first semester jong ka BA Jemi ilang kena iba warna ka ilang yeng huduk talor ba ilang ka condition bukum ketu ma ilang jingduna kidukat disable di nalor ba kapan sekejingduk di nakal yang jongi kum ka college nyerai ba ya ini kena nyenairu ka jingrap ya ini kena dak bengin support akal yang ki kot kisra bar ka ba school ru ni persang heban exam di kata kalong ke jing le ke jungi pat kam tam biden ki kot ba ki kot ki long ibarem nyuma in let library yo se kambiang dengan penbiang mangi ki kot kisra nam ta jungi kan ni kalong ka ke ba nakal yang ke school ni le nakal yang ke college ki penbiang ye kena ki don kung kitu condition. Pandai dan kung kitu ki ajong pida iba dan hak tu ke jinglong gamet
na gidan ro gide gwe pada ki badan la ka jong ka jing ya kendo ke jong ki bom yos ngau ha ki skor na ki bom like kren na ki badan don kitir ki don yo kom ki turu proses kata ki kena ki bedok ki bawan ki long yeng ki bedok ki bom la pan fort bom la pan tin ki kot kisla ki turu apa ki wan singi ki toy penyerap nam ta juki kata kalong ka service ka ba college ki jungi kale na ka por cha ka por ye student ki jungi ka jengmo chong ni ko book fair long kumno banwan ra lani ban punya jan ya ki kena bat ki kot ama ki kena pu ha pa ki on samla puli kabon puli ha puli hi ki kon tu ta ta daw ni wara ini ko book fair but ngila ya collaborate lang bat ka Rikhasi agency bookstore te kane baling isim kani ka Rikhasi man ba andang ngila le ekran namang itu ka Rikhasi bookstore ka de ka baladon aslan na 2000 san te kala Shakri te ki pa ki jongi dari mar sabjide ki try ki jongi hi tingila snode banwan yalam ekation ne kani kam de kasian ke baning kong mengile kani ra de kasian ke balai mentang te bat kajing phe jong ne kalong kajing mentoy kalong wei kani ka Rikhasi hang ne menta yin ai 10% discount ya baro hakikot kata di kawai kamu kam de tik kum kador yo in your discount ar jaka biki kena kenyalet serum seneng tinwan bitang hane college kim nang kam syuban mi kim nang kam syuban pelut ka bailet baywan nang ne na college kilayo but sa kiweru kiwe ki colleges ru lani kiwe ki school ni target bai ki higher secondary baki college ni kerpare ki bakin wan te hang ne ke bon ba ki kot an lara de badunaru ni lada beken ba kila bang pius order lara de menta singil khamtam among ini ongon ra la shai lani lara den menta singiru kita la pius order ngin sapen poi biang hakwi ki singita ya kita ki kot ki ba ngimdan ata ni kam ka ka mento shibu ni hikna mar kumbala omene ngidan hang ne ka ngidan ka library committee an hapo katar ngidan ka literacy club yang ni club kini kinja activities kuma perkat kumno banu ra ikna bakin develop ya kani ka jingkwa jungki bakin puli mar kani ka alhamdulillah kadang mi kisni tala dunar ki along screen based ben especially ki Instagram ki WhatsApp akun tatar ka kol alhamdulillah te ki nakadaw ni kwa iki bakin wan ban penrong biang ban inculcate ya kani ka reading spirit namar lara de tang nakani mo kisatu hi ki kena kin sakio kila bun ki borong ha club ni sultanat ba ki katni kena longang ada perkat ba katni ka digital age regi dang bun hi borong ba lembangan ni club minang pelong su bun ki mendai tangan ni ka book fair yin sa pelong de sakiwi ki pada ki program ki activities ki program ki ban mentoy be ya ki kena ki jongi Penrius kwa ya kak tien la jong pendam kam ya kabakan kio kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa ngidon ki kan tien la jong belai pat puri bat penduk ya la kak tien la jong kum kan nuksa kak tien barikor kamut arts hakak tien pareng kak tien lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo ta ka tien khasi barikor bat lariti ki balong ru ki tien ban kerteng khun u barikor ka lariti lapen mi ta ka pati CTV na ka menta ka jing mentoy upat ba